plesom se bavim 19 godina. Inače sam po struci profesor rehabilitator i bavim se s djecom s teškoćama u razvoju, radim u jednoj školi. Suvremenim plesom sam se počela baviti od srednje škole negdje, ali intenzivnije zadnjih 5 godina. Krenuo sam ko klinac prvo se baviti nekim borilačkim vještinama, na kraju završio na taekwondovu, iza toga krenuo sa capoeirom pa sa kaskaderstvom i evo tu sam završio nekako u suvremenom plesu isto. Plesom se bavim već dugo vremena i ne smatram sebe manje ili više vrijednom od onih plesača koji plešu bez cerebralne paralize. Ja se tim bavim zato što to volim. Prije negdje 3 godine u Zagrebu je gostovala jedna španjolska plesna kompanija koja je održavala radionicu za plesače i osobe s invaliditetom. I moj dobar prijatelj koji je određenje u invalidskim kolicima je htio sudjelovati u tome, a ja sam htjela da zajedno odemo. Ja sam prestao plesati relativno nedavno, s obzirom na bolesnu kralježnicu i bolove. I zatim sam išao na nekakve edukacije i ondje sam upoznao Amelu i Nerinu. Integrirana kompanija znači da je to trupa koja se bavi suvremenom plesom na profesionalni način. Međutim, u svom ansamblu oni imaju i plesače koji se neki kreću pomoću kolica, odnosno se kreću pomoću štaka ili već čega. Ja kad sam se prvi put susrela sa time, moram priznati da mi je to bilo prijelomno iskustvo, jer je naravno dovelo u pitanje cijelo moje obrazovanje, moje poimanje plesa oko toga da pravo na ples i pravo na izvedbu imate jedino isključivo ako ste virtuoz. Nisam prije razmišljao da bi ikad mogao raditi sa osobama s invaliditetom. Sad mi se nekako pružila prilika na dlanu i onda sam se mislio pa dobro, to je onda ono što bi zapravo sad trebao probati jer sve karte su otvorene, sad to trebam probati raditi. Eto, to mi je bio, znači nemam nekog motiva. Kasnije sam dobio drugi tip motivacije zato što sam skužio da me to jako oslobađa u neku ruku, jako me ispunjava. Kad plešem, nekad me zna ukočiti i to me zaustavi zapravo. Ali ja tu bol pretrpim jer toliko volim taj ples. Pa zapravo ne osjetim neku bitnu razliku kad plešem s nekim ko je bez invaliditeta i sa invaliditetom i dok plešem sa Slađanom zapravo stvarno ne osjećam neku bitnu razliku jer smo otkrili što možemo, do kud možemo, kako i možemo se zaigrati i uopće ne razmišljati o tome. Ples je nešto što je zapravo bilo u meni vjerojatno oduvijek. Od samog čina rođenja možda. Ne znam, naprosto je to sasvim dio mene, nema tu zašto, kako, čemu, jednostavno je tako. Znači mi se bavimo plesom, mi se ne bavimo terapijom, niti ne tematiziramo invaliditet, nego jednostavno prenosimo to znanje suvremenog plesa. Kad dobijete ljude u dvorani koji žele raditi, apsolutno nije bitno koju vrstu tijela oni donose.
Ono što je koreografski i zanimljivo je da kad radite sa ljudima koji imaju zaista drugačija tijela, da se zapravo ništa ne podrazumijeva. Kad plešem s Nereom, to je svaki put drugo iskustvo. Zato što ona se skroz oslobodi. Ona stvarno kad dođe, kad ona počne plesati, ona bude u jednom svom svemiru i to nekakvi drugi zakoni sad za nju vrijede i ne postoji ništa oko nje. Ona sad prepusti se tome. Tako da s te strane zna biti vrlo, vrlo zabavno jer nikad ne znam šta će napraviti sljedeće, ali dobro. Kad plešem osjećam se slobodno, osjećam se graciozno, osjećam se super, super.